getting into that te ka. What that's fun, eh? Ke te hena mahi. Oh. O kare anō kua tīmata, engari, kei te tino harikoa. Te waiata e waiatana i tēnei rā ko Wiremu Te Māngai. Tipu ake au me taku whānau i roto i te hāhi rātana, nā koe rā taku honanga ki te waiata nei. I te wātatahi i rongo au, i tangi. Maua ko Nan, mate mai, Nan. He big rātana nā reira. Yeah. Kia awa nei, kei reira te wairua ātāhua. Mo tērā waiata ātāhua. Kia tino waiata, tērā waiata, nā reira. Wepua mai wā. Ake hoki. Uncle Rob and Auntie Sala, they both play a big part in my music career, which I'm very grateful for. He's my role model, he's everything. He's helped me with my career. He's been there every step of the way from when I started to where I am now. If it wasn't for them, I don't think I would even be sitting here talking to you. Like, that's how much of role models they are in my life. Hei te mōrehu koe, koena te hao o tō ngākai, ko tō hāhi, ko tō whakaponu. Ana ko te waiata poroporo aki tērā, a te hoa, a te māngai, a Tahupotiki. Nā reira. Kiki nā atu ko te wairua a tō hāhi, a tōna hoa mōna i riro i haere ki te atua i te rangi. Tiki nā atu te aria o tō kuia, wakatongia ki roto i tērā waiata wepua mai. Kia rongo i te hihiri o te wairua ki roto i tērā. Kia minatangi te iwi. Kia minatangi te iwi. Nā reira, mahia mai, mahia mai. Ko te take i tiki nā atu a Kaaterama hei kai waiata mo te waiata nei, atu i tana reo, me te kounga o tana reo, ko tana hāngai ki tērā o ngā whakapono o ngā hāhi, o tira o tērā o ngā kapa, te Reanga Mōrehu o Ratana, hei kai aka tawhito ia no te kapa rā, o tira tana whānau katoa, he mema ia no te pēne o Ratana, ka whakapono ana ia ki tērā o ngā hāhi, tana whānau, o tira kui pēara, Nanny Pearl, kei te kūrai o ngā whakaaro. This waiata especially, I thought about all my kuia and koroua at home. A few of my nans actually have always been there supporting me in everything that I do, and one had passed away, so just thinking about her while I was in recording my vocals, it's just from that I was like, oh, okay, I know what I have to do. Just think about her, and then, ka puta te wairua o te waiata. Yeah, good girl. That's the breathing that we want. Cool. Can we try one more now? And if you go, don't slide up to your end note. So, Wiremu. Okay, just go straight there. Yeah. Wiremu. Yeah. Te Māngai. Na, 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 na. Yeah, straight there. And lift your brows. Lift those brows up. All right, here we go. Kei te mōhua pere ki au. I love his feedback on how I should do it and where should I do it and when should I do this and that. I love it.
Beautiful. Beautiful. That marae maha noa was good. Don't split your kua we here. Do it all in one. He's my big tuakana that I draw support from, and I'm glad that he was here to help me out. You fellas want to come and join the choir? Come on. Wai mari e kua tae mai te tahi kapa i tinei kia whakauru I ngā reo a tira. Hei hāpai ake I tēnei waiata. Me ka pokau atua I te rehu o te tai. Ko mātou noa ngā kai hāpai I a Kaaterama, ko te whakatakoto I tētahi tuāpapa, e ahei ai ia kia rere ki rangi kē, ki kupu kē, hana ko tā mātou, ko tā te kapa, he ū tonu ki te rangi matua. E wātea ai a Kaaterama kia puta, kia whakaputa I tana wairua. I te au, I te pā, I te taipatini, takiri Nice. Last night I asked him to come in as my choir. Since COVID, since being in lockdown, I haven't had time to be creative. So coming into the studio, I was scared. And having my mates there reminding me that, no, you'll be all right. Had a little enoi to Ihoa. I was like, please, Ihoa, help me out. And they did good. If you need a choir, just hit me up, whānau. Got yous.